Shubor na kashlem jong unongsan hima. Unongyalam ka kon henyo trip National Awakening Movement knam. Uba Thomas Pasa, ulapan pao na kabaong baka Shillong Club Limited kabapanya ya ka Shillong Golf Course. Wala ka day kata ka jing trekam di Barjilla, penban ka trekam klem ka trading license na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba Thomas ula benrap ruda kabaong, bamenta kila care bat shim by rung by mi, kabala trekam hagani ka jaka lek kai pengat. Ulabu jingkeli kumno ki khajana na ukhasi habalit kai hari khasi ulaong bo umla ban skotho baka jing ai wai ke te jakaru kadai ka bakhlembu por da ka penpa baka movement kan ya kren baru CEM ka council uba Thomas ulaong baki bon ki kam khai benami nalor baki barjalla kim don ki trading license ulaong ru baki dorbar shnong saudong ka golf course kila dai ban thau da ka kinja self help group ban aikam ki samla try mulok Kadang we kamat lu kabakam pongsan le si kadang kadang benta bat kajik penken jong ki ya ka trading my non tribal regulation mah ka ni lai tip lut ya ka Shillong Club Limited ni ka Shillong Golf Club ka bagi ok mah kumba ka history ka batai hi la lease ya ka ni ka Jakarta ka ni ka giong ka non tribal entity nado kat na spa arkusa do port British adis ka ni ka Jakarta kajing kamsulungo kalong kajing lease kalong perpetual klem don por mod klem bo por kan mo snem yin lease mo dikata mo kajing li bonong kong bat la lease na ki kur khasi ki jongi bat kala ya ka kam barok ni hi bat na kapor ketika golf club anti arang kala la mi ski franchise la sedang bandum ska pisah ter barok mentar kajing keli ka mi ba kami ke Shillong Club Limited kabadi ka non-tribal entity. Wah, kimdei jungi kasi. Kadi ka non-tribal entity. Ka kamdon ya ka trade license na po CDC. But kani menta kalum wat ka pisaru. Kibri ki barung sepak golf, kalum ya ka pisaru. Kadi kali ka mi kumno ubar jela. Unsim pisa no kasi. Ban lekai hari kasi lajong. Kataru ubar jeda ubom don ya kata trading license na pokat KCDC. But ya kani ngin sapa daga jingtho sa UCM dong KCDC. But ngidei ban pentikana ba kat KCDC kare mencim khia bai kini ki benta ki ba lese ki bar jela na kapor ki penom kam bakala dan ki benamir ki dan bale. But kat license kim dan kebalong ka leakage of revenue ya kani kat council ko jongi. But kajik penken je katring man non travel kana swasam kusau but lada kadis council kamla only ai ya kane in haksim no de kilat kelenti but kum kalong mentai na do khat ndai spa sa ko ni kala release kala ya ikwa ban renew nga ngan kerpar ki dorbar snong ki ban saudong jo golf club ki dorbar snong ki bodon borom ki jongi lamba ka jongki balikim simno saki wanra no de SSG self help group kaban kontup iksam lah ki bakerduk kam kerduk jam di jongi akim penyait maki belai on penyait du dekat ya kene ka jaka abag iksam lah jongi kat ni kerduk kam but nakale nga jongi ni pandu ya kaji hilang tu dor basno mar teng to kini ki barjela ki bakam hespa ki bersang ni kapor naki lak kinti ki jongki ban penbi ya daka pisah ne dekene katai tang bakin yo rungkli bakin yo kamai sup banyo kamai BI hakri kasi jongi bat nakaleng jongi ngin saphat ka jingthok malong mana sa KCDC bat ni kini dinti bahkan KCDC kan sim action ni kane mardori